Kajing puli na kitab u Amos nong ithu lupa. Kalenong kabahin riu kadakot kabaningkong hinyo saw hadu hinyo. Kumne uong utray badan bor baro. Kordet ya gitu kiba im sadhai hasion. Badi gitu kiba sengaw sengan halor ulum ke Samaria. Kordet ya gitu kiba thia hagi palong beniat hati. Bad kiba thia pen aram yaladi hala kijin thia. Bad kiba yabam khawai diki khun lang brod nakaken hun. Bad daki khun masih kiba na pedeng kasam. Kiba ruai tang kijing ruai kai hagi sur kadui tara. Bad kum udah bit kishna nakabantai ladi kijing tem batamai. Kiba di wan haki khuri he. Bad kiba pensing yaladi daki umpniang ba ubi tam. Henry kiba perwai ay ya kajing jod Joseph. Tikom ta kini kin salong kibaning kong. Na gitu kiban let siya kajing penrengkang par. Hang ta kajing buat tanglang. Jong kito kibatia pen aram yaladi kan sakut artan. Kaktin jong utray. Kajing puli na kasiti banengkong u Paulus bakhud siya u Timotheus. Kalenong kabahin riu kadukot kabakat way hadu bakat riu. Kobriu jong ublay to yale banyo kahok kason. Ya kajing rublay, ya kajing nged, ya kajing it, ya kajing yay ne, ya kajing jamnut. To yale kathma babha jong kajing nged. Tobat scam ya kajing embom cukut siya kabalakot ya pi man ba pila ay kajing pelabadan buram ya kajing akamat bon ba kisaki akamat ublay uba ay jing em ya baro bad akamat ukres jisu uba hakasaki jong u hakamat upentius pilatus ubal ay kajing pelabadan buram ngan banjur ya pi ban sumari ke hukum klem tok bria bad kabalait na kajing siya keno. Hadu kajing wan pau jong utral jungi uji sukres wat ya kane en sapan pau hakaya kebabiang daw nong sansyar belakarku bat ba marway us em kis em bat utra gitray mau marway ubam juyap bat ubasyong hakajing syai ya kaba omla ban kon ya wa empat judan briu ubalayo i neuba lat ban yo i hau kaburam bat kajing sansyar junam amen. Kaktian jong utray. Kajing puli na gospel bakut kat kum ulukas. Kalenong kabakat riu kadkot kabakat kendai hadu live huway. Ha kata kapor ujisul ong hagi parisi. Ladon way briu borius pa balakop dagi jan saw singyang bat kijan linan bakordor bat ubala bam pahu pahay man kasngi bat hapalor jong u ladon way briu baduk bakerteng Lazarus wadap dakaprum bat ubala ap rahong man penkedang daki lengkot lengkai ki baham na kamej utaw borius pa nalor katawat kiksew kilawan banjelia iki prum jong u ubaduk ulayap balara ay udiki angel syashadem u Abraham baruspa ru ulayap balatap yu wat napo dujong ha kajing kordit jong ula khmet yaligi khmat balu iu Abraham syajangay ba bat yola sarus syashadem jong u kum taula pertajam kupa Abraham tu isn ayanga bat topha yu Lazarus banwe yaka tedo ka syamprek ti jong u ha ka bat ban pen peja yu telit jonga namarba nga kordit sat hakani kading Henry u Abraham loong kokun tokan mau baka jing em jong pi pilayo ki ki babha bat ula sarus ulayo tang ki ki basniu te mentala pentengen ya uhang ni bat pi pat pidon haka jing kordin nalor kata pedeng jungi bat jong pi labu ya kalhu kabajliu kumta gitu gibakwa menjam sa siliang nang ni siya pi ginom la bat enom don
uban jam sa siliang nang taha syangi Henry ulaong tenga kerpat ipi ko pa to pa ya u syayeng kupa jonga nabanga dan sangut ki para kanang baun mahami ki bayo kiru kinwan syakani kajaka korden Henry Abraham loong kidon yo Moses bat kinong itu lupa ay kin cha skore ki teulaong ko pa Abraham Henry nada way nakibayap ulet syaki tikin kelak bamut ulaong hau lada kim sya skor yo Moses bat kinong itu lupa kinom kendu jemut wat lada way mi pat nakibayam ke gospel jong try